Pozdrav ljudi, evo ga novi vlog. Znači ja kao veliki fan Star Warsa izašao je konačno teaser za Star Wars The Last Jedi, najnoviji film, i sad ću, znači, ekskluzivno za vas gledam teaser i snimam reakciju moju, zato što sam vidio pre 2 sata da izbačujem teaser i rekao sam moram da snimim, moram da vidim, još uvijek nisam video, tako da gledamo teaser. Šta je ovo, Death Star neki novi. Isto kao s početka teasera prvog dela. Snoke. Just breathe. Now, reach out. Turbulent Force. Light. Darkness. Kylo Ren ili nije? Darth Vader nije, Kylo Ren. The balance. It's so much bigger. Brat, mrtvo se. Šta je to? I only know one truth. It's time for the Jedi to end. Strašna stvar. Šta smo mogli da vidimo iz ovog tizera? Da se Rey uveliko sprema za trening, tačno uveliko izučava tajne Jedi-a. Brat Luke Skywalker je treniran, naravno. Vidimo sukob između Rey i Kylo Rena. Vidjet ćemo šta će da bude. Mada ovo je samo teaser, čekamo pravi trailer da vidimo šta će još tu da bude. Najveće pitanje je ko je General Snoke, tačnije Supreme Leader Snoke. To je ono što mene najviše brine. Super je teaser, sviđa mi se. Čim bude izašao, naravno, teaser 2 verovatno, ili trailer, opet imamo klip. I tako, hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećem klipu.